ga ke le tamisheng ba geshu go le gausi mo le leng gona wa le tamishang ke Mremi re bolela ka taba ye ya tomorrow magageshu ya ko Janfes ka re santse re berekele gona a ke tlo gona go ba gona ne lebaka ke gore tomorrow go tlo ba le di-strike so a re nya gore batho dikoloi tša bona di go bale a re nya ke gore batho tlo kry ile gore ba ba ka gare ga mathata mola ile gore ba tla go rena today ko radiong a ke tlo ba gona re lebeleleng gore go sasa tshepedišo e sepela jwang and then ba ileng gore ba na le mathata balwetši ba ileng gore ba hloka gore re ba bone ka tšhoganetšo ke gona ka mo ga matlala ramšebo le ka tla re ka le thuša go sasa ba ka Janfes a re lebeleleng tšatši la tomorrow gore le sepela jwang ge ile gore ditsela di a bulega ke tla kgetha letšatši la laboraro go tla go la attend and then le tla founa le ka founela rena goba le ka founela ntate Morota goba ofisi ya mo gae and then ra tla ra kgona go ka le thuša so ke no re batho ba se ka kry ile gore ba letile goba ba tsoga forogo ba etla ka mola and then ga ba re khwetše fela ke kgopetše le ntate Morota re ko radio a announce gore re ka se kgone go ba gona tomorrow ka lebaka la gore go na le di-strike tše e leng gore di gona ene di ama batho ba ga borena so ka kgopelo magagesho le seke la kry ile gore le a re kwatela a re lebeleleng letšatši le la le feteng then thomo ka laboraro ge e le gore go bulegile ke tla le attenda ba gešo ba ka Janfes Moroka wa leboga Thobela.